I poslije imamo neki priprezne epizodima, pa nekada kada serveru vidiš da je ovo pripovaju za problema sa pendikemom. I danas sam spremio jedan raid Skywall raid, ovdje sam napravio neki privremeni Wolfson, tako, PV1, samo da, tako, to ću postaviti tu, a mi idemo back, pošto sam tu našao taj raid, samo bilo mi je čuo da su ovdje pokidani často, ne znam zašto, ja sam ovdje TNT ne treba, Protection 3, to ćemo uzeti i to se javljati može repairat. Brojka. PV1, ovo ćemo reći, to nam ne treba. Idemo uvijek neke šepcije, ništa nam to ne treba, ovako je to radi. Prot 3, 2, 3 neki polovi ovo ćemo ovako popi back da popim samo da pokupim dosta stvari ovdje. Ajde, ovo smo, sve ćemo ovdje ostaviti. Ne da mi se sad baca to. Idemo dalje. Tako, ma creepera. Protection 3, da je 3, to. Depster, solidni armori. Evo ovdje mi dajmo nešto. Cokta 3 armori. To sve alert može spojiti, a pokupit ćemo i ovaj TNT i obsidian za baz kad budemo pravili neka 65 tekste. Ali je ovo puno. Ima tu dosta, idemo samo back. Dostavimo sve ovdje. Sve se to lijep može repairati. Zato neću, zato uzimam mene popicao armore. Kako iljozet. To su sve prot dvojke, samo pogledam još jedno. Prot 3. Uzet ćemo obsidian, TNT. A ne, ovo su, to bi trebalo, to, ne, dajte mi tulovi. Lele. Ček da pokupim ove creepere. To ćemo sve. Samo da pokupim creepera ako ima baš. Dobro, to ćemo sve polakšeno. Ovdje ima TNT-a. Idemo back. Dobro, evo Soldan Raid. A ljudi, ja ću sad ovdje ostati stvari pa svi vidimo kad odem tamo. Ja, ljudi, znači ostavili smo sve. Bam, sada je, ovo možete mi svida pa ću ga uzeti. TNT, obsidian. A ne, ovo su vjerovatno enchantane stvari. Da, enchantane. Nemoj se lagati, ovako ćemo. Lagao mi se dosta, htjeti vidjeti zašto mi lagao. Tako. Gdje sam vidio, gdje sam... Imam creepere, vidio sam to. Da vidimo, znači ovo možemo sve iscepat. Sad ćemo to lijepo iscepat.
Sad ću provjeriti, nema ovdje ništa. I ovdje. Dobro, Soldan Raid. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ovo ćemo baciti. Pokupit ćemo ovaj TNT obsidian, evo. Ovo mi ništa neće trebati. Od trojke više nema. Idemo beka, ljudi, mi se vidio kada ja ostavim stvari ponovno. Znači, znači, Raid isto Soldan. Protection 2, to su ovdje. Protection 2. Gdje sam još vidio da ima armora dosta. Negdje sam vidio, sigurno sam. To je sve. Bam. Rod 3. Rod 3. Ne, Rod 2. 3. Mrsko mi ovo radi. Tri. To može, ne. Protection 3, protection 3, protection 3, protection 3. Uzet ćemo ovo obsidian. Mi se vidimo ljudi kad ja ostavim stvari. Ajmo ljudi. Nećemo ovo sve pocepat. Mislim da nije ništa ostalo od trojki. U ove strane nema ništa ovdje. 3, protection 4, unbreaking 3, čak ima nešto. Tak. Protection 3, protection 3, protection 3, protection 4. Tako, ne da mi se više kupit. A ima još plot trojke, ali ne mogu više kupit. Ovo ovdje. Kao mi ovdje. 3. YouTube, to što tiče ovog reda, izvinite što nisam snimao i ostatak reda, sve sam pokupio. YouTube, to što tiče opet, ne zaboravite like, share i subscribe i do sljedeće epizode. Poz!